pokažemo koliki je značaj danas kosovskog pitanja. Uspostavljanje granice između Srbije i Kosova i Metohije predstavlja prekid kontinuiteta naše državotvornosti, svih tekovina srpskog naroda u pozitivnom protoku vremena. Kao što znamo i sa pravnog aspekta, princip suvereniteta je nedeljiv. Jedna zemlja može biti slobodna ili okupirana. Kada je okupiran njen milimetar, i ona sama u svojoj celosti okupirana. Pred nama se, eto, samo postavlja pitanje da li će naredna granica biti možda na Pančevačkom mostu ili negde na Rasini. Iz tih razloga mi se danas ovde okupljamo pod parolom nikad granica, Kosovo je Srbija, pod parolom iza koje stojimo svi, kao naš stav, koje sasvim sigurno deli većina građana u Srbiji. Ono što ovde želim na početku da istaknem jeste da u samoj organizaciji protesta učestvuje više rodoljubivih udruženja, nezavisnih srpskih intelektualaca i da to govori o značaju i o ovom pitanju gde dolazimo do jednog nacionalnog konsenzusa. Srpska država se nalazi pred velikim iskušenjima, ovo je pitanje našeg opstanka, da li zaslužujemo da pretrajemo ili ne, ovo predstavlja veliki ispit. U našoj istoriji, vrlo tragičnoj, Kosovo i Metohija su u više navrata bili okupirani, ali sveta srpska zemlja nikada nije bila predata. Iz tih razloga mi danas podsjećamo vlasti u Srbiji na onu parolu da tamo gde je Gračanica neće biti granica. O svemu ovome govorit će organizatori samog protesta